You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome to episode 102 sa Dili Ni Advice. Thank you so much sa pagpaminaw as always. We love you so much, everybody. Yes, thank you so much. Karon atong hisgutan kaning atong sugilanon nga dili siya story, guys, but this is like an open discussion for everybody. Me, Kringkay, and you. Mag-istoryahan na ita ninyo. Okay? Atong istoryahan mo ni. Kanus ani mo na-realize nga ante o angkol na ka? Kani nga thread, gikan ni sa Reddit, dito ni na post sa Adulting Philippines, Adulting PH. So, kailan, actually Tagalog ni nga thread, pero on the spot, we can translate. Alangan. How ba kami? We are multilingual people. Oo. Ato na i-translate. Kailan? Salamat di ay kay Kuan kang a good Jim. friend Jim sa pag-suggest ani nga story. Ikaw Jim, wala di ay ka nako na interview. Kanus ani mo na realize nga angkol na ka. Yeah, you have to comment when. Oh. Ikaw, darling, kanus ani mo na realize nga ante na ka. Unya na, daghan ko ma-share ana, pero basahon sa nato ang mga nasulod sa utok sa to mga Redditors. Sige. Unahon na to sa mga Redditors. Ana si deleted. Yang account deleted. Ano siya? Wala na akong masyadong friends. Wala na kaayo ko'y friends. Wala na daw kaayo siya friends. It's true. It's true. Nganong true man? It's true because you stop going to school. You begin to cease communication from your classmates. Okay, busy naman ang life. But come to think of it, are you really friends or just classmates? They are your friends. They're your from back when you were classmates. Yeah, okay. So, maglisod na ka og contact kay busy na ka sa work, busy na ka sa imong pamilya, basi na anak kay pamilya, no? So, kung magkita-kita manggaling mo, panagsa na lang kaayo. Kay busy gani mo, no, na anak kay trabaho. Kano sa imong bakante, magkita ta, ay, ngani pa ko bakante. Tapos, ang usually magod, ang imong bakanting oras kay sa pamilya man guna nimo spend. Kung naana kay sariling pamilya ba? Right. And also if you're in an abused relationship, you will not be allowed to go out. Lahi po na nga story po. But some people, like introverted people, just choose not to go out. There are many factors nga numuwad ang tag friends. You can be an introvert, you can be abused. You're busy sa life. Or you're busy sa life. Or nakakay postpartum depression. Right. Or bisang pagdili postpartum, bisang naalang kay depression in general. Right. That's a factor. Right. You know why I brought up maybe you're abused and you're not allowed to go out? Why? Because I want to reach out to some of our listeners are the abusers. And they don't realize that they're abusing their wives or their partners. Or they don't realize that they are being abused. Oo. Like, karon namino ka kay Darling, pag-ingon ako, you don't allow your partner to go out with their friends. Tapos na-realize ni mo, wala bin ako ginasugtan akong, kutay, ang love of your life, ang pangalan si Joy. Hala, bin ako ginasugtan si Joy mula ag siyang friends. Hala, abuser day ko. Yes, you are! Hala, kalain kag batasan, dili ni mo ginapalaag si Joy? Oo. Si Dante na pod. Ay, si Dante na pod, ano siya nga, hala, dili ba ako sugtan sa akong asawa nga, ay, na-affected ko sa giingon ni Darling, di ko sugtan sa akong asawa mong gawas o balay. Hala, kalain ba ni mo? Kaluoy ba ni Dante? Yes, Dante, you are abused. Lain na siya. Lain na siya, guys. Kung dili gani mo sugtan mo laag, lain na siya. Red flag. Red flag. It's a blood red flag. Right there. Okay. Unsa pa? Ang giingon di ay sa original poster ani nga question. Kay I'll go first. Lagi na sumasakit likod ko. Hi.
Common man na, uy. Everybody knows that. I like this answer na wala na ko masyadong friends. Like, I'm having an epiphany. Oo. Ingana po ba ang nahitabo sa mo, ha? Of course, ingana man jud. Naa-jud tay mga friends para sa atong mabahit crew na ko nga friends. Kadaganan sa ilahan nga nga abroad no. Oh. Unsa na mo pagtapok-tapok? Pero mahilig kami magtapok sa una. We can't live without each other kind of friendship. Every Friday, Saturday, Sunday magkita jud. Ana good kay wala pa man kayo tay mga responsibilities no atong time. Nya masking katong nanganak nami, nana mo high school na mo anak, kabalo ba ka naagyapon may mga weekends sa magkita mi nila makmak perminti, magtapok mi ana. We missed that. Pero nana sila sa Australia. Shout out to you, Glexi, Makmak, hello. Shout out. Og si Van nasa US ana murag mamiss na mo ang among wala DJ Pulos guys sa pagka-banding. Wala kay matun-an and everything. Pero it's fun. Pero it's nurturing sa imong social life. Nurturing sa imong siya. soul. Sa imong soul, sa imong heart, man-nurture imong social. Karang sa Sims ba, di ba naman ay green bar? Ang social ni mga green bar, mag-green kaayo siya. Di siya red. Ana ba? Pero wala siya pulos. Correct. Murag among podcast. Wala siya pulos, pero maka-green siya sa entertainment. Ay, tama ka. Sa entertainment. Dami entertainment ang Sims. Na. Ay, dili. Entertainment? Oy. Na. Okay. Pagganaan ko sa answer ani ni deleted. Salamat deleted sa pagpa-realize sa mo. Ana ba na ay isa ka suggestion diri from a deleted username as well. Nganong nga-delete naman mo, ha? Tell me. Ana siya, find a hobby na my community. You'll find new ones. And that's what we always say. Bitaw no. Sa mga gusto makita og partners in life o sa mga gusto mangita og friends. Oo. You have to like really go out of your comfort zone. Find a community. Community ni Neo. As in? Dili, community sa whatever your hilig is. Ana ba? Mahilig kang mga libro, join a book club. Right. Mahilig kang badminton, na ba bagong sport karon pickleball? Pickleball? Unsa na? Nagyapo yung racket, nagyapo yung whatever bola. ball it is, I'm not participating. Naa sa naadya sa kabantian, tennis court. Right. Basig naamoy ka ng church, pwede po. Church, pwede po. The choir in your church, pwede ka mag-appeal kung mahilig ka magkanta, di ba? Oo. Or kanang ayaw ko kataw pero na-enjoy community ang mga shows. Ay, tama. Ang mga shows You na mentioned. community. Yes. Na ay Game of Thrones Davao nga community. I am the admin. Admin siya dito, guys. Right. Go meet her there. Right. Naapoy mga community ang gaming. Right. Gaming communities. Mag-appeal mo og mga ML, kung mahilig mo og ML. Appeal mo og mga Dota, mga PUBG na mga games, mga Valorant, mga Fortnite. Actually, in the past year, naman ko new game and I've found my community there. Naay community si ate, si Darling. Nami GC dyan sa Messenger. Guys, treasure. Pag na-treasure ang isa ka player sa among alliance, kay among i-notify among kapwa community. Guys, treasure guys. Napoy nag-away tungod sa treasure. Ako to. Nakig-away siya sa ako. Ako butan bi ako. Siya nakig-away sa ako, nag-away ming duha, then we separated. Okay. Lahi na siyang alliance, lahi pug ko. Ano na siya. Pero anyway, lingaw siya. Games have communities. Shows have communities. Unsa pa ba? Sports have communities, churches have communities, books have communities. Kung naamoy ginapaminaw na show or ginapaminaw na podcast, you can join their community sa inyong area. Dili Ni Advice Facebook group. Uy, Kring, gusto ko maghimo og Christmas party. Ay, dili. Millennial Mixer. How about that? Millennial Mixer. I like that. We rent a space, then we hire a DJ, we curate the songs, puros 80s, 90s, 2000s R&B. And then, mga may pang-entrance, syempre, kay bayaran man na to ang space, bayaran na to ang DJ, bayaran na to ang cocktails. But, it's just wishful thinking at this point. Wala pa na siya final, but we are hoping to make it final.
wala pa namo na siya na Storyahan, actually. nastoryahan Karon jud, lang namo siya actually. naisip. Oo. As in right now. As in karon lang jud. As in karon lang jud. sa utok. Karon ni gawa sa utok, then karon... And I like that idea. I'm considering it, mga ikugtabang sa akong isa ka friend nga, how mag-organize. That sounds like a really good idea. I would like that to happen. Kaya nga no, kabalo ba ka? Si RuPaul ba? Oo. Di ba wala na siya nag-drag race, murag tala? Oh, wala. Asa naman ron? Sige siya, pag-gig-ring. Siya ang DJ. Okay. Bago lang, na siya gipos. Siya DJ na, grabe kayo yung untol-untol, hype kaayo, lingawa, oy, gusto ko maadto. Ay, gusto pag-uingon ata. Dili man pasabot na party na how'd ka mo sayaw. That doesn't mean na dapat how'd ka mo, mag-party ta kay para mag-utol-untol, why not? Untol-untol lamang. Mag-untol, kung untol lang imong nabalhan, mag-ultol ta. Untol lamang. You don't have to be a good dancer. Pwede kay kamot lang muliok mo si Mariah. Magkamot lang, ana-ana lang ka, no problem. Mag-wave-wave lang yung kamot, no problem. Oo. Pwede. Hala, gusto ko Kung interesado ba mo, i-poll na mo be, pwede mo comment mo aning episode. Interesado mo kung mang-invite me sa inyo ha na mag-millennial mixer, although it has to be paid for, so na ay entrance. So, interesado ba mo? Kay kung makadungog me og interests, maybe we will make that happen. Layo pa man go. We have time to prepare. So, let me know. dito ta sa Facebook group or sa Spotify mag-poll. Anywhere. Just comment anywhere. Okay. Comment comment. It has to be a comment, not poll. Right. It has to be a comment. Interested. Say interested. Interested. Sige, let's go. Ingna lang mi. Okay? Naapod. Basahan ni si Unusual Importance 8. Ana siya, mas gusto ko na lang magstay sa bahay kaysa gumala. Nakakatamad na po makipag-socialize. Opo. I can't relate, Ani. I Ano like siya? going out. Gusto daw siya magstay sa balay na lang daw kaysa mulaag. Kay gitamad na daw siya makipag-socialize. I can't relate. I like going out. Not all the time, pero weekends, ano ba, I like going out. If I'm not gaming, I like going out. And I would like to go out. And I like socializing. I like talking to new people. It nurtures like I said, there's a green bar in your life that says social. Instead of red, you have to make it green. Ako, dili ko ka-relate ana kay Darling. Wala ko ingon ana nga bar. I have that bar because I'm an ambivert, I think. You are an extrovert sometimes. I actually do not believe in the ambivert and the introvert. I actually don't believe in those. I think you're an extrovert sometimes. You can only be maybe ani na lang percentage. A percentage. Tama. It's a spectrum. Yeah, it's a spectrum. I am 70% extrovert and 30% introvert. That could work. Yes. That could work. Yes. So walay ambivert pero mutuo siya sa percentage. Murag tala. Mutuo ko sa percentage. Murag tala, di ba? Murag siya tala. Oo. Ako, Ikaw? ganahan ko magstay sa balay. Although, usahay, gusto ko mulag. Although, dili ko makarelate na kay istorya og new people. Ang gusto lang ubanado, ako ang mga friends lang, si ate, ana lang. Dili ko makig-meet og new people, gago. Unsa man day ko, ano. I like meeting new people. Kay nga no, na kay madungog sa ilang story, lahi na pud. Ako madunggan na story kay Darling Permente. Pero nakoy kanang madungog na story gikan sa ilaha nga lahi na pod ang story. Kanang lahi na pod nilang i-share na mga experience. Ano mga mo ba ingana di sa inyo ha? Murag ana ba? Di ay ba? Di ay ba ingana di ay na. Ingana ba, di ba? Okay. Maka ano man pod, maka nurture siya sa imong social life. Kani, ana si your back burner. Ano siya, quote, tambay na ako sa Ace Hardware and Mr. DIY. Ay, okay. Ganahan ka Ako ganahan ko. Ganahan ko. Dili. Ay, window shopping. Ganami mo adtog Mr. DIY, ganami mo adtog City Hardware, ganami mo adtog Ace Hardware. Masking ka na ang paliton kay ka ng light bulb lang. We check out other aisles. Tanaw lang. Ay, ganahan ko ni nga countertop. Ano mga nga na, good. Di ba no? Nice ganahan ko, ana. Nga na. Murag di mo makita yung mga inspiration. Nga niya itong buhaton sa kusina. Nga niya itong buhaton sa CR. Ano ba? Furniturean store. Ganahan ka magtanaw-tanaw na. Because Google's nice. Pero lahi dyan itong makita ni mo. Nice. Murag nice ni sa ato ang CR. Lahi ragin makita ni mo sa personal. Correct. Kaysa mag-window shopping ka sa online. Right.
Grabe, daghan kaayo mga baligya sa Mr. DIY ba? Kana matempt ka magpalit, saka daghan nila og baligya O nga dagan barato. kayo. Dagan kayo. More sila ka ng physical shopping. Oo, tama. Diba? Mura ka niya to sa Shopee in real life. Oo. Mura nga ang Mr. DIY, no? Oo, ganun pa na. Ano si Impossible Plan? Can you read that? Nung mabilis na madrain social battery ko, tsaka yung day off, pinapahinga na lang kaysa igala. Mo gani, no? Mo ni kasagaran. Ana siya, paspas madrain ang iyahang social battery. Tapos, ang iyahang day off, ginapahulay na lang kaysa ilaag. Kay gikapoy naman sa work. Ako, walay lobat akong social battery if I'm in front of the person. Mm. If I'm in front of another person, I don't think my battery will be drained sa social battery nako. But when you're gone, or when you're not in front of me, I immediately seek comfort. Like, muhigda din ko, mulingkod. Ay, ingon ana nga klase ang imuhang lobat kay kanang you're energized sa atubangan niya. Pag human kay dira man wiyo imuhang battery. Yeah, but I don't feel like, yawa ato kapuya ato Naman ko'y okay. tao nga ka nang musulod jud og kwarto kay dili na ko gusto makigatubang sa imo. Nakoy kaila na maing ana. Nakoy sister-in-law nga ing ana. Taga-Ubos si Ann. Oo. Mahurot mo ta siya social battery mo, sulod na siya kwarto. Oo, makarelate ko ana. Oo. Mm-mm. Pero ako dili jud ko mo undang anto di ka mohawa. Okay. Lahi pod siya. Dili dagan kog dili marelatean diri ha. Ay, okay. So, dili ka tigulang. Dili lain jud individuals jud ta. Oo, tama ka. Dili man ta dili ta mga baka guys. Maski ang baka na individuality na sila. Oh, lahi-lahi na sila og friend. Grabe mo ha. Sa skin. Gani no. Apa isa, nung hindi na ako people pleaser. People pleaser di ay pag bata pa. Siya lang. Siya lang, people Oo. pleaser. Ako no, makaingon ko, people pleaser ko, pero wala man nagbago nga tigulang na ko, mo magyapon. Oo, dili man dili ko ka-relate ana. Kay ngano dili ko people pleaser from start to finish. Wala ka, oy, I'm so proud of you for that. Lagi I speak my mind. Mm-mm. Whatever. Tapos ana pa si Rufy Taro. Sa mukag pangalan, uy, abi na ko, Graphy Tulfo ba? Layo manggod, di kaya na ko maklaro. Rufy Taro. Ano siya, dati after work, I can play games till 12. Ngayon, after dinner, antok na ako, nakaiga na ako by 9 or 9:30 and tulog pa. Dati, I can sleep until 9 or 10 a.m. Ngayon, gising na ako ng 6 a.m. kahit weekend or holiday pa. Ay, kani, makarelate ko. Oo. Kay once humanag dinner, then na-plaster naming tanan, humanag toothbrush na ng tao, pagigda na ko ana taod-taod tulog na. Tulog na. I don't find it hard to fall asleep these days. Nga na di ay. O makarelate ko ani. Og sayo ko makabata. Gani no. O di ka ka-relate ani no. Dili ko ka-relate. Dili ko kasabot kung makarelate ko or dili. Kay sa una, nagadula jud ko no. Pero karon dili na ko ko kadula. Pero I don't think it's because of my age. Makatulog ko by 9 or 10, but I don't think it's because of my age. Mao lang yun na ako ang clock jud. Kay nag-eskwela naman ako anak. So, sabayan jud ako og tulog no. Tapos, kanang pag makadula ko, dili na kayo ko kadula. Only because, it's not because of my age, but because of my routine. My routines have changed. So, I don't think it's just my age. Is it my age? It's My responsibilities. It's many factors. It's many Percentages. factors. Percentages. Oo, matuo ka sa percentages. Ay, basahon ko ni si Fun Material. Ay, sorry. Si Prize Type. Kay makarelate ko ani. Unsa daw? Na-cringe na sa mga PDAs na teenagers. Ha ha ha, maingay na crowd alak. Oh no. Makarelate ko sa part nga kanang maguldinghan sa mga bata pa kay gnaw. Oh, naka-uniform pa jud. Oh, mura ko nga. Mura jud mog na ikapalit og gatas mga ana good makaana ko sa kong brain, especially kanang mga naga-vape. Kanang naga-vape tan-aw na ko high school pa.
Mo nagugusos ka nang gipalit ninyo vape, hilasan jug ko, mura jug inyuhang kwarta. Oo. I'm sure it's not your money. It's your parents' money. Tapos ipalit lang ninyo vape. Mao. Ipalit pa na ninyo chicken joy. Nabusog pa mo. Gipalit pa din yung pagkaon na busog pa mo. Oo. Para sa kuha, pag makita na ako ng mga hilasan ko sa mga bata. Kung hilasa, oy, mura jud mo. So, kisig gisaligan nimo ha? Ana ba? Muna nga good. Unya, naay giingon diri ba ana siya, simula nung natuwa na ako sa amoy ng katingko at white flower. Kato daw, nalipay na siya sa baho sa katingko o white flower. Pero sa una pa man, ganahan naman gud ko sa White flower nga amoy. oo, O sa katingko, una nakoy pa. katingko karon, lami pud siya. Mura siya white, pareha ra man og amoy. Oh, Ang katingko og white flower. parira. Pareha ra. Nice siya. Oh, sa una pa man good, dili lang kay. Pero mas often na siguro nimo i-apply, mas kailangan na nimo siya simoton kay you're dizzy na. Ako, mutubag na ko sa ako Oh, Nakoy duha ka entry. unsa man? Na-feel na ko nga auntie nako kay mag-bless na ang mga bata sa ko. Ay, oo. Na-feel na ko nga auntie nako ana. Og ikaduha, mas mangita ko og food nga dili pang bata. Like what? What I categorize as pambata na food are hot dogs, bacon, unsa pa na, tocino, kanang mga palatable para sa mga bata good. Mga anak chicken nuggets, chicken joy. Kung ako'y kwarta, niya ako lang isa sa Jollibee or sa McDonald's. Dili jud ko mo order og chicken joy. Oh, unsay mo ha? Kuan kanang either katong burger steak. Ay, pero akong favorite sa Jollibee katong ultimate burger steak. Ay, katong na ay fries. Na ay fries, tapos na ay rice, then na ay burger steak, and then na ay napabuta siya kuan fries. Ano naingon ako Na ay fries. fries, oh. Oh, murag basta umoto kong gina-order sa una balik-balik sa Jolly. Murag umoto kong gilihian. Naapa na ron cause wala na ko na-enjoy. Ang ultimate burger steak? Oh, siguro katong time wala pa ko'y kwarta ato nga time. Ay, dili nimo siya ma-afford. Oh, dili pa na ko siya ka-afford. Katong nagbuntis ko sa akong youngest, na ako'y kwarta na. Oo. Na ako'y kwarta na kay na ako'y work. Og na ako'y work si Naknak, both working me. And so we can afford akong perminti lunch kay murag feeling nako gilihian nako na. Ultimate burger steak every day. Gusto ko ana mo kaon hinuon. Right now. I'm kind of craving Right now. Mukhang dito naman tayo money sa Dili Ni Advice. Why not? Ako no, tumago na ako. I actually don't feel old at all. Oh. Natingala ko nga I don't feel old. Nagasakit akong likod, yes. Kanago manilhig ko. Alright. Masakit akong likod, no. Tapos Tapos nag-aamin ang mga tao sa kuha. Ang tawag sa kuha sa mga taxi driver, sa mga jeepney driver kay Ante. Oh. But I still don't feel old. Because you're a young person at heart. Oh, I still feel young. I'm a young person at heart. Right. Kasakit ako mga lawas, kasakit akong likod permente. Pero tapos sige kong ingon sa social media nga titas of Davao City, nya dagko na kayo kung mga pagumangko, ako anak nako na kaayo. Right. But I still feel young. You just had a nephew who turned 20. Yes. Giingnan ako ang nag-interview sa ako na I just came from my nephew's 20th birthday party. Na-share na ko sa ilaha. Despite all that, I still feel young. Great. Yeah. Forever young. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Mo ba na yung lyrics? Maybe. Forever. I don't wanna live forever. I don't have bills that I can pay for forever. No. I don't want to pay for bills forever. Mao gani na akong ginaingon, pag matigulang ka, unsay buhaton nimo magpakamatay na lang. If you have pension and you can sustain that, you can live with that amount pension. Kanang steady. Okay ra ko kay akong plano gyud. Guys. Akong plano gyud kay
siguro kung nako'y retirement money, magpalit gyud ko atong kanang gaming mode kanang gaming good nga unsa tawag ana kanang sofa Gaming sofa nga pang single person katong gimura gilingkuran ni Alodia nga mamuhigda kanya murag scorpion chair. oo nga ang monitor nimo kay nasa taas. Hala ka oy no. Basiging ana lang ko like 24/7. Di ako matulog, di ako mukaon, magdula lang ko. Why not? Hala ka oy no. Oo. Sige lang taas pa man ato ang panahon. Mag-isip anak kay I still don't know what I'ma do. I'm hopeful nga maglingkod na lang mi ana sa kumbana. Gani, lingkod no. niya. Niya mamisita og mga kaapuhan, ana ba? Dili na daghan og responsibilities, laag-laag, ana lang good. Untaing ana tantanan. I wish that for everybody. Yes. You're so nice to wish that for everybody. Yes, I am very nice. But it's really nice to have that chair na kanang game lang ka ana. Wait, daddy ko, speaking of game, sa una pa ning panahon, di ba naman tayo ingon nga quote-unquote gamers? Oo. Sa una, akong definition anang gamer is kanang nagadula og katong mga Counter-Strike, Competitive games. Competitive games, mga Dota, mga unsa pa na mga ginadula nila nga naay mga tournaments. Oo. And when I tell my children na I consider myself a gamer, or if I tell my husband na I consider myself a gamer, masking dili ka na akong ginadula. Why? Because I've played games my whole life as long as I had that computer. You are a gamer man. Gani, kanang nakuan lang ko ba, murag nagka-dilemma ko na ba, do I call myself a gamer or not? Kay, only because you don't play competitive games. Only because I play games by myself. Nakaingon ko nga, dili ba siguro ko gamer? Gamer, oy. Oo. Pero nagka-dilemma lagi ko na. Gamer day na, kana imong ginadula, 2017 lang speaking. Nabuang na po ko sa 2017, nagkuan na po ko, sa tawag ani nagmarathon na pug ko. Pila ka hours yun to akong nabutang dito. But anyway, kana ba kanang makaingon ko nga gamer ba jud ko? Am I really part kay ngano karon consider gamers po na naga Mobile Legend, di ba? Yes. ML. Ang mga naga Candy Crush? Mo gani na akong dilemma kay naay time kring nga naundang ko sa naman jud time na sawaan nimo ang game, di ba? Naman jud time na magpahulay ka for 2 years ana nga game kaysa ing ana man ko come and go man ko ana maundang ko ana kay ngano mabuang ko one game. For example, na jud time na nabuang ko Candy Crush, so nagka-dilemma ko, do I consider myself a gamer kay Candy Crush lang man ni nako ingon. Na ay 2 types of gamers na lang. Competitive gamers and casual gamers. Right. You are a casual gamer. Right. I like competitive games. I'm a competitive gamer. Right. No. Yes, you are. Pero katong game na ko sa Android, katong competitive man to, naay events, naay war, naay schedule every Saturday, every Tuesday. Kuya, po na inyong game na dili nako na ma-sustain. Only because it feels social. Yes, you have to talk. Yeah. Si Daknak po, na po siya game similar to mine. Na schedule ilang mga event. Kuya, po na sige mo siya ka-top 1 niya. Dili ba na mo storya, no? Tapos gina-chat siya sa mga kauban sa Alliance. How did you do that na ma-top 1 ka sa kaninga event? Kaninga war, top 1 na po siya. Wala dyan siya choice mo. Tubag dyan siya. So, naging social siya. Introvert ba na akong bana, no? Gani, no? Pero naka-learn siya tubag-tubag. That's so nice. Naamoy kalingawan. Pag na siya event, ginahayaan ako siya magdula. Kay para pag na ko event, hayaan po ko niya. Dapat di ko niya ilabtan. Give and take. Kay kung maghilabot ka niya, mapildi gani ko. It's all your fault. Magkaalaman. So now I consider myself what? Percentage again. Kay casual akong game, like the casual ang game. However, I also play that Android game na competitive. So, how do I call myself a percentage gamer? Naapoy PC gamers and mobile gamers. But I play both. So, we are gamers, Jod. Gani, nagka-dilemma lang yun ko kay katong naundang ko sa tanan.
tas nabuang ko sa Plants vs. Zombies sa Android, Oo. do I still consider myself a gamer? In general. Yes. Napudtoy time nga naundang ko sa Plants vs. Zombies. Okay? Then nabuang ko sa Fallout Shelter sa Android. Do I consider myself a gamer? Yes. Right. So now, my question is, akong mother-in-law mabuang sa Wordscape. Oh. Is she a gamer? I don't consider puzzle games for gamers. Okay. Kana mga puzzle, word search, Okay. Sudoku. Okay. Okay. Great. Okay. Great. Great. So si ate si Darling ang influence ako sa Age of Empires games sa una tong bata pa mi. Right. At the same time, my brother influenced me sa Diablo games, Counter-Strike games. Right. At the same time, I was like maybe 8 or 9 years old. Right. Uy, generous kayo mga internet cafe sa una, no? Yan naman. Nakadyan sila game. Wala lang, naisip lang ako nga, pero pirated siguro to. Pirated siguro naman. Cracked. Kaya nga no, dito ko na-introduce no sa Sims. First Sims good. Ay, opod. Oo. Oo, dito ko na katong internetan sa kuan ba at bang sa Davao Jones. Oo, dito. Dito na Sims dito. Na Dito Sims jud ko dito. nakadula og first time Sims. Pero nakadula ko first time og Delta Force sa Net Cafe katong na Mr. Donut. Oo, katunay ni Mr. Donut. Ato bangan sa diversion. Dito ta nanula og Age of Empires sa Dito ta una. nagdula og Age of Empires. Dito po ta nag-chat sa MIRC. Dito po ta nag-chat sa MIRC. Delta Force, Virtua Cup. Oo. Kana lang na mga games ako ang mahinumduman for now. Then sa kadugayan di na ko ma-satisfy sa Age of Empires na discover na ko ang ano. Dito na hantod karon lingawan jud kog ano as in. Right. So around that same time, ang akong kuya tambay sa Diversion Net Cafe. Mo na siyang legit gamer, guys. Si kuya ang legit gamer. Sa to pa dili ta legit. Legit, oy! We're legit gamers. Si kuya o mga Diversion boys, sila ang nag-influence sa ako sa Age of Empires. Ay, dili. Sa Diablo o sa Counter-Strike. Counter-Strike, right. Yes! When I was still friends with my friends tong high school, kay dili na may friends karon. We always play Counter-Strike competitively. Sa local network lang amo ang LAN lang amo ang game pero kuan mi, kutay unom mi tulo-tulo 3v3. Ang ana. Naming ana ng mga time and then we broke up. So sad. I'm not. Okay. Friendship breakups are always sad for me. Friendship breakups, I treat them as normal. With the kind of attitude that I have, I can't make friends easily. Yeah. Some would say kanang kwando ko, confrontational even though I haven't confronted you yet. Intimidating, that's the term. Sige. I would believe intimidating. More intimidating daw ko. I've heard that. Pero katong na-realize ako no, basin no, dili ko smiley. Sukad ato smiley na ko. Mo ba? Ako lang ng delusion lang nako na basig na ubang taon dili maka-smiley lang. Basig tama pug ka. Gani no. Basig she don't know. Basig sa akong head basig kog smile. Pero naka kuan day ko, naka resting bitch face day ko. Mao gani no. Pero sa ako ang head basig I'm friendly. I have a friendly face today. Pero akong face kay ana di ba wata ka ba? Mo na ang delusional sa mga people with resting bitch faces. Gani. I think I have a resting bitch face. Right. Dili na tamahuman, oy. Dili na tamahuman. Grabihan na natong istoryahan na dire. Mura magkagbuang. Right. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa amoa. We really appreciate you all. Don't forget we have a store tab sa among website, diliniadvice.com. Just click the store tab. Pag-order mo, t-shirt, cute man, cute kayo. Ay, kawala ka mo, suot niya na pohon. Ha? Mag-order pod meg amo Right. To send your stories, go to our website, diliniadvice.com, fill in the form, or post a story to our Facebook group, Dili Ni Advice. Right. Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is haplas. Haplas. Haplas is a Cebuano word or a Bisaya word that means to apply or rub ointment
oil or balm on the skin, usually for relief from pain, colds, or fatigue. It's often part of traditional healing or home remedies. Duha yung meaning, it could be a verb and a noun. Okay. So same. The act of applying. It's a verb, the act of applying. We call it haplas. Mm-hmm. And the substance being applied itself is like a liniment, epicacent, or balm, katingko. Vicks. We call them Vicks. all, in general, haplas. Oh, haplas. When we see Vicks, kuargo ng haplas, we're talking about the Vicks. Or makakita mi og efficacent diha, kuargo ng haplas. Haplas na namong tawagan na tanan. Oo, haplas na tanan. And then when we apply it, we we also call it haplas. Haplas po na siya. Ihaplas ang haplas. Oo, Mo tama. Ihaplas ang haplas. Mo na example sentence. Maghaplas ko og haplas kay sakit akong likod. I'll apply some oil because my back hurts. Right. Okay. Lingaw pod. You'll hear this a lot in households where efficacent oil, Vicks, or coconut oil are go-to remedies. Right. Vote in the poll! Feel na ba nimo nga ante or uncle na ka? Are you one of our millennial Gen X listeners or are you one of the young guns? Nabi ay mga maminaw sa tuwa na Gen Z, no? I'm proud. Oh yeah. It's like listening to your aunties. Yes, we're your virtual aunties. Right. Comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang po para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung namoy mga istorya, topic requests o pangtana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, ato lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod mi, as mentioned, mga baligya nga merch sa among store. Again, diliniadvice.com. Click the store tab up top. Moro to guys, dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always nonsense. Bye! Heart.